онака спонтано и лефтерно. Да спомне дека на државата и следи украинско сценарио, што значи илјадници мртви. Зоран Заев е тој што повикува на украински сценарија, користење насилство и спречување на изборите. Се сеќавате на реториката за украинско сценарио во Македонија? Не се случи. Речи си идентични се говорите и на српскиот председател, но неговиот пример е Македонија. За сега актерите не ги одиграа улогите замислени од политичарите на власт. По македонскиот пример, граѓаните и опозицијата излегоа на протести и движењето еден од 5 милиони во Србија и шарената револуција која се случуваше во земјава бараа неполитизиран правен систем и слободни медиуми, пред се на јавните сервиси. Но за разлика од неколкугодишната шарена револуција овде, кога објективност се бараше од дворот на МТВ, во Белград, по само 3 месеци протестирање, демонстрантите упаднаа во РТС. Со обид за перформанс, големата група предводена од неколку лидери на опозициони партии си ги бараа своите 5 минути во етерот. Не ги добија. Следеа апсења, затворски пресуди, амнестии. Сето тоа по итна постапка. Тој таму спинува, обвинува. Јас не знам зошто тие мислат дека македонските граѓани се глупи и дека тоа може да помине. Не бе тоа, не препува од закани ваши, никој од нас веќе не се плаши. Се устепаа од работење од обвинителство, мислам. Мислим, он нас прави будалама, јel ovo njegova televizija, jer smo mi budale što finansiramo to, a on neće da nas pusti nikad. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Медиумите продолжија да ја покажуваат поделеноста со диаметрално спротивни известувања. За некој насилство, за други мирно влегување во телевизијата која треба да биде сервис на граѓаните. За едни апсењата беа насилни, а пресудите драконски. За другите е оправдано чувањето на јавниот трети мир. Ги посетивме колегите од Српската државна телевизија. Нивното раководство, за разлика од она на македонската радиотелевизија во времето кога се протестираше пред зградата, не се крија од другите медиуми. Уредникот на РТС Зоран Станоевиќ во интервју за 1 ТВ не крија дека уредувачката политика зависи од размерот на политичките сили во земјата. А еве го одговорот и зошто не им дозволил на демонстрантите 5 минути да се обратат во живо. Господине Становиќ, пре пар дана су луѓи, демонстранти упали у РТС-у. Како ви оценјуете тај начин и шта се догодило овде из ваше мислење? Ja mogu da razumem da su oni nezadovoljni programom RTS, ali ja mislim da način na koji su to nezadovoljstvo ispoljili nikako nije dobar. I volao bih da nikada više niko na takav način ne pokuša da nekome kaže da mu se nešto ne sviđa. Prosto opasno je da veliki broj ljudi koji nisu svi pod punom kontrolom, iako to oni koji organizuju protest misle, uđe u neki prostor gde neki ljudi rade i da na bilo koji način pokušava neke svoje zahteve da istera. Prvo zato što ljudi koji su radili u RTS-u u tom trenutku su zbog te situacije bili pod ogromnim stresom i nisu mogli da obavljaju svoj posao. Демонстранти кажа да тоа не е притисак врз запослени у РТС-у, веќе врз уредништво, поточно вас. Како ви оценјуете тоа и зашто ви не дајете простор тим људима на национални сервис? Prvo ne bih rekao da nije pritisak na zaposlene, jer su, odnosno samo na uredništvo, jer najmanje je bilo nas urednika u zgradi u tom trenutku. Dakle, najviše je tu bilo ljudi koji iz tehnike i iz produkcije koji rade neki sasvim drugi posao i nisu. Ne bih rekao da su najodgovorniji za uređivačku politiku, a oni su najveći stres pretrpeli od onih koji upadaju. Što se tiče davanja prostora, apsolutno svim protestima, od kako su krenuli pre 15 nedelja,
RTS izveštavao. Oni nisu zadovoljni sa prostorom koji su dobili, smatraju da taj prostor treba da bude veći. Uredništvo je ocenjivalo da je u odnosu na događaj taj prostor adekvatan i verovatno se oko toga nikada nećemo složiti. Što se tiče učestvovanja u drugim emisijama, to je sad već pitanje kako izgleda politička scena Srbije, kakav balans tu postoji i na koji način mi uopšte možemo da sastavimo ljude u jednom programu. S time se stalno borimo, to nije jednostavno i mi bi voljeli da je ta situacija drugačija, ali nismo mi ti koji upravljaju političkom scenom. Onda ko upravlja, jer ste vi uredništvo i vi ocenjujete koliko vremena dajete svi. I još jedno pitanje je, jer je iko od opozicionih lidera došao na intervju ovde u RTS-u? Opozicioni lideri su učestvovali u debatnim emisijama na RTS-u, bili su tokom predizborne kampanje, nisu imali jedan na jedan intervjue, ako to pitate, jer mi generalno nemamo previše emisija sada u kojima imamo uopšte jedan na jedan intervju. Mi o tome stalno razmišljamo, ali, kako bih rekao, RTS se nalazi u jednoj jako neobičnoj i ne baš lakoj poziciji da između apsolutno nadmoćne vlade na jednoj strani i veoma slabe opozicije pronađe neki prostor kako da napravimo nešto što bi se zvalo prihvatljiva politička slika Srbije. Dakle, to nije lako i postoje argumenti jedne i druge strane koji govore koji nisu zadovoljni načinom na koji mi to radimo. Kad imamo protesta, recimo, više nego što vlada smatra da treba da imamo, dobijemo kritiku od nje. Ovi iz protesta nikada nisu zadovoljni prostorom koji su dobili, tako da RTS se tu nalazi između čekića i nakovnja i pokušava da uradi ono što je najbolje može. To ja razumem da niko sa time nije preterano zadovoljan, ali nisam siguran da u ovom trenutku mnogo bolje može da se radi. A govorim o ulozi opoziciji koju javni servis ima. Jel vi trpite pritiske od strane vlasti? Kako se vladajačka partija, odnosno vlast, ponaša sa RTS-om? Jel imaju one narudžbine? Jel trpite pretnje možda? Ne, pretnje ne trpimo. Znači, u smislu da neko zove i da nam preti, da nam kaže da nešto mora da ide, to zaista se ne događa. Mislim, više pritisaka imamo od raznih PR-ova koji to rade da bi svoj posao opravdali, nego od njihovih šefova, i tu ne govorim samo o političarima, već i o PR-ovima firmi i slično. Znači, oni koji pokušavaju da dobiju neku bolju poziciju. U svakom novinarstvu ima pritisaka. Uvek postoji neko ko vam sugeriše da biste nešto morali da uradite ovako ili onako. Problem naš koji mi imamo ovde u Srbiji je upravo to što vladajuća stranka ima veliku nadmoć nad opozicijom, ne govorimo o nadmoći u medijima, govorimo o nadmoći na izborima. I samim tim vladajuća stranka može da kaže da neće učestvovati u nekom programu ukoliko im se ne sviđaju predstavnici opozicije koji su tu pozvani. Vi ne možete da radite program samo sa predstavnicima opozicije i onda morate češće da razmišljate kako da sklopite neku stvar tako da vladajuća stranka prihvati učešće. Bez vladajuće stranke vi nemate ozbiljnu debatnu emisiju, jer ona nosi više od... Vladajuća koalicija nosi 2/3 praktično glasova u Srbiji. Prema tome, ako vi isključite te 2/3 i pravite emisiju samo sa opozicijom, što su nam često sugerisali, vi opet niste javni servis. Prema tome, ako treba da birate, hoćete li imati 2/3 ili 1/3, češće se opredelimo za 2/3. I to nije lako i to nije nešto sa čime smo mi presrećni. Ali to ima tu stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Jeste tražili veće obezbeđenje nakon upada? Mi tražimo uvek veće obezbeđenje i nekako kad se protesti odvijaju, policijska procena treba da bude takva da kaže da je veće obezbeđenje potrebno. Znači, svaki put RTS očekuje veće obezbeđenje, ali mi ne možemo da naredimo nikome da to obezbeđenje pošalje. Da li će ono sada biti veće, vidjet ćemo već prilikom sledećeg protesta, najverovatnije u subotu, možda i ranije, a ja ne sumnjam da će RTS ponovo biti mesto gde će ljudi iz protesta da dođu. Oni su hteli da uđu uživo na emisiju, to uredništvo nije dozvoljilo, nije dopustilo. Da li ćete možda dopustiti ti njihovih baranja u nekog od idućih protesta? Pa nijedno uredništvo na svetu dobrovoljno ne bi
dopustilo da neko ko je upao može da uđe u program. Prosto to je pitanje nekog dostojanstva uredništva. Znači, ne možete da dozvolite da neko uđe zato što je došao i rekao ja hoću da uđem u studiju. Dakle, to nije bilo sporno. Oni nisu zaista bili nasilni, nisu pokušavali da bilo koga prisile da ih odvede u studio. Tražili su da ih odvedemo u studio, nisu mogli sami da ga pronađu, prema tome tako se ta cela situacija završila. Ni sad nismo zbog toga u lakoj poziciji, jer teško je sada doneti odluku da li treba da pozivamo ljude koji su nasilno ušli u zgradu RTS-a. Da li treba sada da ih pozivamo da gostuju u nekim emisijama. To nije nešto to nije odluka koju ćemo mi lako doneti. Znači, ne možemo mi da ih ignorišemo jer su oni politički činioci, a s druge strane, nekako, ako vam je neko na silu ušao u kuću, onda je vrlo teško da ga naknadno pozivate da mirno dođe. Znači, potrebno je zaista da se u društvu, u srpskom društvu, neke stvari malo srede, iznivelišu, dakle da se tenzije spuste, da bismo mogli da se vratimo u neku situaciju gde ćemo moći možda da se dogovaramo i da ovaj posao radimo ozbiljnije. Ја посетивме и телевизијата која во Србија важи за една од најобјективните. Од разговорот со колешката Маја Ѓурик можеме да извлечеме заклучок дека власта на Александар Вучиќ со новинарите од критичките медиуми се однесува слично како онаа на Никола Груевски, со етикетирање и говор на омраза. Разликата во пиар службата на двајцата лидери, едниот сега веќе бегалец, е во известувањето за нивните настани. За разлика од секторот за комуникации на Никола Груевски, кој не ги известуваше критичките медиуми за неговите настани, оној на Вучиќ ги испраќа најавите до медиумите. Каква е сега медиумската состојба во Србија со оглед на фактот дека едно од главните барања е да се ослободат медиумите и како повеќето медиуми известуваат од протестите? Generalno, prvi protest pod sloganom Stop krvavim košuljama održan je početkom decembra, tačnije pre 15 subota u Beogradu i povod za taj prvi protest bio je da građani prosto izraze nezadovoljstvo zbog čina nasilja nad liderom Levice Srbije Borkom Stefanovićem. Tada su građani, dakle, prvi put izašli u Beogradu na ulice glavnog grada Srbije i od tada su protesti, dakle, u žiži javnosti, dakle, tema u medijima. Samo izveštavanje sa protesta je iz nedelje u nedelju počelo da bude komplikovanije, budući da su protesti iz subote u subotu postali mesto na kom možemo da čujemo različite zahteve građana. Dakle, od tog prvog zahteva da se prestane sa različitim vidovima nasilja u zemlji, počeli su se nižu i drugi, dakle, zahtevi da, recimo, mediji budu slobodni u Srbiji, da se uspostave fer i slobodni, odnosno uslovi za fer i slobodne izbore u zemlji, do toga da su na protestima počele da se traže ostavke ministara, predsednice vlade, a sve češće poslednjih nedelja čujemo i zahtev da sam predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, podnese ostavku. Naravno da građani traže i slobodne medije, to je jedan od zahteva i samih organizatora protesta, jedan od 5 miliona, i jedan od ključnih njihovih zahteva bio je da dobiju 5 minuta na javnom servisu Srbije, makar 5 minuta, da iskažu zbog čega izlaze na ulice, kažem, 15 subota za redom, šta je ono što oni traže. Međutim, taj njihov zahtev nije bio ispunjen uopšte do, evo, sve ovog vikenda, do kada je zapravo došlo do prvih problema, odnosno eskalacije nekako nasilja i različitih situacija na samim protestima. Dakle, RTS njima nije davao prostor, u tom smislu nisu dobili prostor za gostovanje, iako su oni ukazivali da je javni servis Srbije mesto gde oni treba da se obrate javnosti i da kažu šta oni traže. Samo izveštavanje sa protesta je vrlo komplikovana situacija za svakog novinara i za svaku medijsku ekipu. Televizija i mediji dosta različito izveštavaju sa protesta, ali ono što svakako ja mogu da kažem, jer sam bila na dosta tih protesta tokom svih ovih subota, jeste da je to jedna vrlo nekontrolisana situacija,
da vi nemate apsolutno uvid u to šta se konkretno dešava u celoj koloni, vi nemate uvid u to koliko je zaista ljudi na tim protestima. Do sada su protesti bili mirni i sve je proticalo bez većih incidenata i problema, sve do ove subote kada su, kao što već i znate, grupa ljudi i demonstranti ušli u zgradu Radio-televizije Srbije. На дел од снимките можавме да забележиме барем од прилика колку луѓе има на протестите, меѓутоа има едно видео за едно линковско вклучување на РТС кое стана, можам да кажам, вирално на целиот Балкан, а тоа е кога една репортерка кажува дека протестот е неуспешен, има премалку луѓе. Како вие гледате на тоа со оглед на фактот дека сме новинари се залагаме за вистината, нели е тоа крајно извртување на дури и лажење? Pa, ja svakako ne mogu da komentarišem izveštavanje drugih televizija. Kao što sam rekla, svakako da je dosta različito izveštavanje sa protesta. Da, taj snimak je postao viralan i dosta poznat javnosti, eto i u regionu. Ono što mogu da kažem jeste da se naša televizija zaista trudi da svaki protest isprati na najobjektivniji mogući način, da imamo sve strane, da imamo, dakle, i ljude koji su u organizaciji protesta i one koji govore na samom kamionu, da imamo i građane, da čujemo zbog čega oni izlaze iz subote u subotu na sam protest, ali mislim da građani više su usmereni i sami demonstranti na javni servis Srbije, da oni nisu zadovoljni kako izveštava Radio-televizija Srbije o samim protestima. Činjenica je da javni servis izveštava sa protesta i subotu u subotu, ali da, kažem, građani i demonstranti nisu zadovoljni u kojoj meri se u javnom servisu Srbije, odnosno u programu javnog servisa Srbije govori o samim protestima. I medijsko udruženje, zapravo nezavisno udruženje novinara Srbije, ukazalo je na to da bi na javnom servisu moglo da se malo više i kritičnije izveštava o samim protestima. A kada je, dakle, reč o drugim televizijama, ja kažem, dosta je to podeljeno. Nekako čini mi se da nisam baš u situaciji da mogu da komentarišem kako druge televizije rade njihove prosto programske šeme i uredničke odluke. Možete li da kažete дека има слобода на медиумите и слобода на изразување во Србија? Pitanje slobode medija u Srbiji je zaista vrlo upitno. Izveštaji različitih medijskih udruženja, međunarodnih organizacija pokazuju da Srbija na tom polju nije baš u najboljem, kada kažem, nije napravila najbolji napredak, da oni ukazuju na to da bi sloboda medija morala da se više poštuje i da je nema u onoj meri u kojoj se to od jedne zemlje koja je buduća evropska članica očekuje. Дали сметате дека поголем дел од медиумите во Србија држат некоја провладина политика, бидејќи веќе кога ќе отвориме Time RS, првите вести, она што е на топ, се, ако можам и да забележам, во одбрана на политиката на Вучич. Dakle, situacija na medijskoj sceni u Srbiji, eto, i prema onome što kažu evropska udruženja, evropske institucije, nije baš najbolja. Da, postoje mediji koji su vrlo provladini, naklonjeni vlastima. Nekako se čini da oni jesu u većini, ali i postoje mediji koji pokušavaju da nezavisno izveštavaju, da objektivno izveštavaju, da poštuju sve standarde profesije i da svakom događaju u ovoj zemlji upravo tako pristupe. Вие важите за една од пообјективните телевизии во Србија, каков е сразмерот кај вас на гости и дали владачката гарнитура доаѓа кај вас на интервјуа и ги прифаќа вашите покани, или пак сепак постои некој игнорантски? Televizija N1 svakako se trudi da poštuje maksimalno sve profesionalne standarde. Pokušavamo da uvek u svakoj priči imamo obe strane, da uvek kontaktiramo predstavnike vlasti, predstavnike državnog vrha. Pokušavamo da do njih dođemo i za naše informativne emisije, i za naše vesti, ali i za druge emisije, jutarnji program, popodnevni program, ali činjenica je da se oni vrlo, vrlo retko oglase na taj naš poziv i žele da dođu u naše emisije. Činjenica je da vrlo retko imamo ministre u našim emisijama, da
oni hoće da dođu ovde da gostuju nekim dužim formatima, ali kada je reč o našim centralnim vestima, mi pokušavamo da na terenu uvek dođemo do nekog predstavnika vlasti, šaljemo upite ministarstvima, pokušavamo da uvek imamo tu izbalansiranu sliku, da imamo i odgovor vlasti, makar ili u pisanom odgovoru ili fono, u bilo kom obliku, samo da imamo obe strane priče, jer je to izuzetno važno i nama je profesionalnost, objektivnost i ta neutralnost uvek na prvom mestu. Ali koliko vas ljudi iz vlasti otežavaju u toj nameri? Pa vrlo je teško kada vi na terenu imate to etiketiranje da smo američka televizija, da radimo za strane službe ili da nismo neutralni, da nismo objektivni. Naši novinari se vrlo često suočavaju sa činjenicom da osim što dobijamo kritike iz redova vlasti, da dobijamo i salve uvreda na društvenim mrežama od različitih, dakle i građana i oni koji nas prate na društvenim mrežama i koji prate naš rad, mi jesmo izloženi toj vrsti pritiska, a svakako da je teško kada radite u takvoj sredini, ne osjećate se u potpunosti sigurno. Кога сте веќе кај притисоците, со кои други форми на притисоци се соочувате? Дали може би се случило некој од владачката партија да се јави и да се обиде да цензурира нешто? Апсолутно не. Апсолутно не. Хвала вам. За интервју со српскиот председател има долг ред на чекање, а опозиционерите не ги пропуштаат приликите да се обратат до што поголема група граѓани. Во обид да добијат што повеќе поддржувачи во борбата против председателот Вучиќ, десетина партии се обединија во Сојуз за Србија. Некои од лидерите на тие партии се директно посочени од страна на Вучиќ дека соработуваат со македонскиот премиер Зоран Заев и со странски служби, со цел негово симнување од власта. Како е можно амбасадорите да не го осудат упадот, а во истата секунда ги осудија оние кои не им се допаѓаат, а упаднаа во македонските институции? Големите пријатели на тајкунот Ѓилас и тајкунот Јеремеѓ, Зоран Заев, се пофалија дека го осудија поранешниот министар за внатрешни работи Митко Чавков, ако не грешим. Чавкова, мислим, ако не грешим, но тако вели. И оваа реторика ви звучи позната. Оваа криза е нечи тук интерес, за нечи туги цели и интереси. Посочив и дека неколку пати тој ми кажа дека материјалот го прибавил во соработка со странска разузнавачка служба. Зоран Лутовац од Демократската партија и Борко Стефановиќ од Српската левица, чиј напад предизвика протести. Во сценариото за кое зборува Вучиќ, гледаат сценарио во кое тие би биле нападнати. Обвинувањата кон македонскиот премиер пак ги сметаат за недозволени и во нив гледаат сличност на политиките на Вучиќ и Груевски. Интересен е нивниот одговор на прашањето како очекуваат поддршка од меѓународниот фактор, кога во нивниот сојуз има и партии чии вредности се спротивни на западните. Бидејќи лидерот на Двери, Бошко Обрадовиќ, е познат по неговите хомофобични и евроскептични говори. 20.000 разлога да гласам, за прилику до шансе да се евентуално надам. Остаjem ovdje da se u radosti gušim, da sa dušom u nosu nosim sebe na duši. Председателот Вучиќ во последниве 24 часа како малку да ги омекнува ставовите, дури изјави дека амнестија е можна за осудените. Дали мислите дека ова ќе се случи, дека ќе ги амнестира, или сепак мислите дека станува збор за пропаганда? Pa šta god da uradi, on sve što radi u svrhu jačanja svog rejtinga. Dakle, ako proceni da mu je za rejting dobro da to uradi, on će da uradi. A ako proceni da bi to moglo da mu šteti politički, on to neće da uradi. Međutim, mislim da je ovde u pitanju još nešto. Ne radi se ovde samo o protestu građana koji su učestvovali, nego se radi o tome da su ta deca koja su stavljena u zatvoru ekspresno osuđena, i to po zakonu koji se odnosi na huligane, sportske huligane. Dakle, privedeni su samo zato što su se našli u tom trenutku u zgradi RTS-a. Mnogi od njih su ušli iz radoznalosti, ali mnogi su ušli u znak protesta što RTS kao televizija, javni servis ne vrši svoju suštinsku ulogu i funkciju, a to je da bude servis svih građana koji imaju pravo da čuju različito mišljenje.
Mnogi od tih mladića su uhapšeni i osuđeni u rekordno brzom roku. Čak je u jednom obrazloženju pisalo da lideri stranaka na koje se poziva odbrana da svedoče, nisu pozvani da svedoče, kako sudija kaže, zato što bi to oteglo proces, a presuda bi bila ista. Tako da u tome se vidi da tu postoji neka vrsta političkog pritiska da se ti ljudi osude brzo, ekspresno i da se pošalje poruka onima koji protestuju da se demorališu, da ne izlaze dalje na izbore i tako dalje. I s druge strane nisu pozvali oni koji su najodgovorniji, a to su organizatori protesta, to su politički lideri. Oni nisu privedeni i poruka je jasna. Želi da se napravi razdor, da se kaže, evo, političari manipulišu svojim građanima koji odgovaraju i idu u zatvor, a njima ništa ne fali. Велите дека овие пресуди се преседан во српското законодавство, судења во недела по хиперекспресна постапка? Ne bih rekao da je presedan, nego bukvalno je pravosuđe oruđe u rukama političara. I to nije presedan, to je pravilo. U ovom slučaju koristi se član zakona koji se odnosi na navijače, huligane, kako bi se predupredilo nasilje na sportskim stadionima, da bi se mirni demonstranti osudili zbog navodnog ugrožavanja ljudi i imovine. Toga nije bilo, tu nema nikakvih dokaza, to je ekspresno suđeno očigledno ili sa direktnim pritiskom ili sa očekivanom, jer su sudije očekivali da je to poželjno učiniti tako. Дали вие добивате простор на државната телевизија? Колку често ве повикуваат во РТС на интервју, дебата или нешто слично? Ja sam bio na RTS-u pre nekoliko meseci, to u 2 navrata, ali u oba navrata ja sam pozvan zajedno sa drugima koji imaju zadatak iz vlasti. Dakle, pozovu jednog člana opozicije i pozovu još 3 člana koji nisu iz opozicije i onda ovi koji su iz vlasti imaju zadatak da pričaju u isto vreme kada i predstavnik opozicije, kada sam ja bio, i ne dozvoljavaju vam da kažete bilo šta. Šta god vi da govorite, on priča u glas i onda se ne čuje to što vi govorite, upada vam u reč, ne drži se teme koja treba i ako je voditeljka još na toj strani, vi onda imate 4:1. Tako da sam ja u posljednji put kad sam bio na RTS-u napustio u sred emisije, živo emitovane emisije, ustao i demonstrativno napustio studio upravo stoga što je voditeljka dozvolila da se ne priča o temi emisije i s druge strane dozvolila da se iznose laži i lupaju etikete mojim saborcima iz drugih političkih stranaka. Dakle, pozovu vas u emisiju, ali koncept je takav da vi ne možete ništa da kažete. I onda je to potpuno obesmišljavanje. Nikada vas ne pozovu da kažete bez tog upadanja ili da vas pozovu same da kažete nešto. Ne, 1:1 ne postoji, postoji 3:4:1 i uvek je tako da kad vi pričate, još neko priča u glas da se ne čujete. Едно од вашите барања се фери демократски избори, меѓутоа во однос на тоа како сега стојат работите, доколку оваа владеачка гарнитура би ги организирала, веројатно ни не би биле според вашите барања фери демократски. Како до фери демократски избори, кои се вашите барања? Pa da bi izbori bili fer i demokratski, najpre moramo da imamo uslove. A ti uslovi podrazumevaju znači, slobodne medije, kontrolisane biračke spiskove, mogućnost da političke stranke učestvuju u tome da ono što su bile dosadašnje negativne pojave, a to su kupovine glasova, da se onemogući, to su takozvani bugarski vozovi gde vi dobijate novac za ono što glasate, da se onemoguće pritisci, paralelni spiskovi, da se onemogući glasanje za drugog, da se spreče lažni birači i da se omogući bolja kontrola, da Republička izborna komisija koja kontroliše izborni proces
ne glasa o nečemu da li je ili nije u redu. Jer ne možete glasati da li je nešto istina ili nije. Vi morate da utvrdite da li je u skladu sa zakonom ili nije. Ako imate nepotpisani izveštaj o glasanju, ne možete da glasate da je to u redu ako to nije potpisano, a zakon nalaže da jeste potpisano. Ako otvorimo vreću sa glasačkim listićima i ona se ne poklapa sa onim što piše tamo, onda se to poništava. Ne možete da glasate da je to u redu. A to je bio slučaj. To moramo da sprečimo. To moramo da sprečimo pritiske na ljude, da sprečimo lažne birače, izmišljene birače, da sprečimo manipulisanje biračkim odborima i da utvrdimo kontrolu. Treba nekoj drug da gi organizira izborite, a ne aktuelната vladajačka garnitura. To znači da ceo proces mora da omogući da opozicija u svakom delu tog procesa učestvuje u kontroli tih izbora, ali ne samo na dan izbora. Nisu fer i pošteni izbori tako što tog dana svako može da ubaci listić, nego je fer i pošteni izbori podrazumevaju najmanje 6 do 9 meseci slobodnog govora, mogućnosti da budete zastupljeni u javnom servisu i televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Меѓународната заедница е малку воздржана, ако можам да забележам, дури Вучич ги критикуваше зашто молчат. Од друга страна, дали вие очекувате поддршка од меѓународниот фактор со оглед на фактот дека во вашата коалиција, во овој Savez за Србију, има и лидери и партии поточно кои не се во склад со европските стандарди. Пред се мислам на помалку хомофобичните ставови на Обрадовиќ. Što se tiče podrške Vučiću, ona je zasnovana isključivo na političkim ustupcima koje je obećao u pogledu Kosova. Što se tiče standarda u Srbiji, oni su daleko ispod onoga što bi bili standardi Evropske unije. I s druge strane, izveštaje Evropske komisije ukazuju na to. Izveštaje nezavisnih međunarodnih tela ukazuju na to. I nije tu, za razliku od Vučića koji je govorio 100 muslimana za jednog Srbina, koji je bio u ekstremnoj, radikalnoj stranci koja je imala svoje neke vojne formacije, Boško Obradović nikada nije imao svoju ekstremnu vojnu formaciju. On jeste desničar. Ali mi smo napravili širok savez ne da bismo uskladili naše programe, ne da bismo tražili, nismo se okupili oko razlika, nego smo se okupili oko onog što je zajedničko. A šta je zajedničko? Zajedničko je da želimo vladavinu prava, a to podrazumeva i LGBT populaciju. Tu nema više homofobičnih ispada. To podrazumeva, dakle, ako poštujete Ustav, morate da poštujete ceo Ustav, a ne samo onaj deo koji vam se sviđa. To znači da smo se mi okupili oko najmanjeg zajedničkog sadržavca. A to podrazumeva vladavinu prava, nezavisno sudstvo, slobodu medija. To su neke vrednosti koje su iznad toga da li su te levo ili desno. To su vrednosti koje važe za sve stranke. O Dverima se namerno priča da su ekstremisti. Oni su imali neke ekstremne stavove, ali imao ih je i Vučić. Ako je Vučiću data šansa da ih promeni, zašto ne bi i njima dali tu šansu? Ulaskom u Savez za Srbiju oni više ne mogu ni na koji način da budu tretirani kao ekstremna desnica. Oni sada jesu desnica u jednom širokom savezu koji ima jasno, tačno definisano za šta se bori taj savez. Dveri unutar tog saveza ne mogu da vode svoju politiku, nego onu politiku oko koje smo se svi dogovorili. Prema tome, za Srbiju je bolje da Dveri budu unutar jednog takvog širokog saveza, nego da budu van njega i da sa pozicija desnijeg oponenta možda budu protivni koji će oponirati upravo na tim desnim političkim opcijama. Морам да ви поставам уште едно прашање во врска со реториката на Вучиќ, односно со неговите обвинувања кон вас во последно време. Споменува вмешаност на македонскиот премиер Зоран Заев и на Харадинеј. Какви се вашите односи со останатите лидери во регионот и дали ono што го зборува Вучиќ е близко до вистината? Ono što govori Vučić je isključivo za potrebe, unutar političke potrebe u Srbiji. Sve o čemu on priča, to nema veze niti sa realnošću, nego pre svega sa njegovom željom da iz toga izvuče neki politički profit.
Umesto građanima Srbije da objasni zašto njegova srpska lista sedi u parlamentu Kosova i podržava vladu Haradinaja, on priča o nekim scenarijima gde su povezani neki susedi sa tim istim Haradinajem. Umesto da susedsko pitanje tretira kao prioritetno spoljnopolitičko pitanje, on s vremena na vreme po principu toplo-hladno, kad mu kad zatreba, čas govori lepo, čas govori. Kad ide u neku zemlju, onda pokušava da govori lepe reči. Kad se vrati iz te zemlje ili kad su potrebne tenzije da se skrene pažnja sa nečeg unutra, onda se navodno zatežu neki odnosi i to nije dobro. Mi moramo da imamo politiku u kojoj će dobrosusedstvo, pre svega zemalja koje su nekada činile jednu državu, SFRJ. Mi moramo da imamo specijalno dobre odnose, gde se međusobno uvažavamo. Da ti odnosi ni na koji način ne smeju da zavise od dobre volje autokrata ili oni koji su na vlasti, pa makar bili demokrate. Dobri odnosi Srbije i Makedonije moraju da budu, bez obzira ko je na vlasti, da li Vučić ili bilo ko drugi. Ne sme lični odnos Vučić-Gruevski da određuje naše odnose, niti lični loš odnos Vučić-Zaev da određuje te odnose. До сега имаше ова влијание што го зборувавте, бидејќи еве има една група лидери, ако можам така да ги наречам, Груевски, Вучиć, Орбан. Дали мислите дека нивната меѓусебна поддршка им помага да се одржат на власт, што е можна подолга? Pa pokazalo se da autokrate, često su to autokrate populisti, da oni imaju visok stepen razumevanja među sobom. Pa imate paradoks da jedan Orban, koji je na čelu države Evropske unije, ima bolje odnose sa Putinom nego sa liderima Evropske unije. Da ima bolje odnose sa nekim zemljama koje su van Evropske unije nego sa zemljama unutar Evropske unije. To je međusobno razumevanje, to su ljudi sličnog mentalnog i političkog sklopa koji jednostavno međusobnom podrškom čuvaju sebi leđa. Господин Стефановиќ, какви су будуче планове ваше странки и овој савез против Александра Вучиća? Pa ovo je pre svega savez protiv propadanja Srbije, protiv laži, kriminala, korupcije i nasilja koje sprovodi ovaj režim i naši planovi su da nastavimo zajedno sa građanima Srbije sa protestima širom zemlje. Danas imamo 100. jubilarni protest u Novoj Varoši, mislim, eto to da kažem. Akcije će biti još bolje organizovane, masovnije i rekao bih jasno usmerene na blokade važnih institucija ukoliko Aleksandar Vučić nastavi da ignoriše zahteve ljudi na ulicama, a to je pre svega za početak da se ljudi koji su uhapšeni, koji su uglavnom mladići od 18 do 25 godina, da se puste hitno iz zatvora. Osuđeni su na 30 dana zatvora, nikakvu štetu nisu napravili, nikakvo nasilje nisu sproveli. Svi smo bili na RTS-u, svi smo ušli u zgradu RTS-u, uključujući mene, i mi ih ovaj putem pozivamo Aleksandra Vučića da uhapsi nas. Ako treba nekog da uhapsi, neka uhapsi lidere opozicije, a ne tu decu koja će da sad padnu godinu u školi, maturanti i ne mogu da završe razred zato što se nalaze u zatvoru u Padinskoj skeli. To je zaista neprihvatljivo, ali to je pravi pokazatelj ovog uplašenog režima koji sada preduzima panične korake. Mi tražimo slobodne i fer izbore, slobodne medije, tražimo ostavke najviših funkcionera države i mogućnost da kroz jedan dogovor na tehničkom nivou, sređivanje institucije, dođemo do tih slobodnih izbora i slobodnih medija u trajanju od 6 do 9 meseci da imamo slobodne medije. Dakle, mi smo spremni da se o tome dogovorimo i nadamo se da imaju gram razuma da će prihvatiti našu ponudu. Makedonski scenario na kraju je ipak završio sa urivanje režima. Da, pa zanimljivo je da gospodin Vučić stalno spominje makedonski scenario. Ono što on greši i što ne razume je da je, inače to da pojasnim i vašim gledalcima, gospodin Vučić kad govori o makedonskom scenariju, on misli na upad u Sobranje. On misli na nasilje koje se desilo tokom upada u Sobranje. Ali to nisu radili demonstranti. Sad, evo, ako mi dozvolite. Znači, upad u Sobranje su izvršili ljudi iz vlasti. Dakle, ljudi koji su bliski VMRO-u, ako ja dobro razumijem, i gospodinu Gruevsku, koji je lični prijatelj Aleksandra Vučića. Dakle, ono što gospodin Vučić ne razume, on kad priča o makedonskom scenariju, on priča o scenariju u kojem on napada nas, razumete, iz opozicije. To možda svojevidna pretnja. Pa znate šta, mi smo od njega navikli na laži i pretnje, između ostalog je rekao juče da on neće građanski rat i da je zamolio svoje pristalice da ne dolaze u Beograd. A organizovao ih je da se spreme da dođu u Beograd.
I zbog toga, to je jedan od razloga zašto smo se mi juče razišli oko 18 časova, jer nismo želeli da mu omogućimo da dođe do konfrontacije i ne daj Bože krvoprolića ili nekog fizičkog sukoba sa njegovim pristalicama koji su čekali naredbu da dođu u Beograd da brane režim. Neke od tih stvari ste i vi gledali u Skoplju, ranije kada je tadašnji vaš režim pokušavao na razne načine da se održi na vlasti i sve je to legitimno dokle god je u okviru zakona i dokle god se ne pribegava nasilju. Jedino nasilje koje indukuje se u Srbiji trenutno i laž preko svih kontrolisanih medija je ono što dolazi od režima. Nikako od opozicije i ponosni smo na to da su ovi protesti zaista mirni i učinit ćemo sve da tako i ostane. Imam još jedno pitanje. Radi se o policiji. Policijski sindikat je pozvao svoje službenike da ne napadaju narod i da odbiju naređenje ako dođe do toga. Što vi smatrate u vezi toga, jer to se u Makedoniji nikad nije dogodilo? Pa eto, nama je drago da imamo dobar, reprezentativni, ozbiljan policijski sindikat koji stoji u svoj narod. To je jako pozitivna stvar i to isto služi smirivanju situacije. Dakle, mi želimo da kroz pritisak na ulicama, kroz pritisak na institucije, kroz pritisak na vrh ovog režima, to je Aleksandar Vučić, vi ste videli, mi njemu nismo dozvolili da on drži konferenciju za štampu kako je navikao, da priča 2 sata svoje neistine. On je prvi put juče bio u mišoj rupi i bio je čovek koga je njegov narod, za koji on kaže moj narod ga je okružio i nije mu dozvolio da radi šta hoće. Pa je onda pravio simultanku, izlazio, vraćao se kroz neke tunele i onda glumi da je on čovek koji kao pobedio je 3 starca koji su ga sačekali ispred. Znate, i u svemu tome nije propustio da u najgorem mogućem tonu govori i o Severnoj Makedoniji, i o našim susedima, i o gospodinu Zajevu, i o saradnicima gospodina Zajeva, naravno bez ikakvih dokaza, ali to je samo ono što gospodin Vučić govori javno. Naši tabloidi koji su pod njegovom kontrolom to rade svaki dan. Tako da, ako neko se pita šta je rezultat ove vlasti u regionu, u smirivanju problema, u rešavanju problema u regionu, pa eto, to vam je primer. Nema nikakvog napretka, dokle god je ova vlast u Beogradu. Samo nakratko, on je jučer igrao šah sa ministra unutrašnjih poslova dok ste vi protestirali. Kako ocenjujete taj potek, jer je on fotografiju objavio i na Twitteru? Pa da, to je odraz njegove bahatosti. On u stvari hoće da kaže ja ću da vam hapsim decu, ja ću da šaljem oklopnike i žandarmeriju na vas, a istovremeno ću da postavim figure kao da je sve u redu, a onda vi kad pogledate te figure vi vidite da te figure nisu dobro stavljene i da on želi da pomeri neki potez koji u šahu nije moguć. Mislim, taj detalj recimo je interesantan. To pokazuje da oni, kako da kažem, glume, fingiraju sve to i da su zaista u velikoj panici, a i treba da budu. Dakle, mi ih pozivamo da se dogovorimo, da se institucije Srbije osposobe za fair, slobodne, demokratske izbore, da se medije oslobode i da kroz jedan dijalog, ne sa njima lično, nego sa institucijama ove države, mi izađemo iz ove krize. Mi nećemo učestvovati ni na kakvim izborima koji se budu raspisivali pod ovim uslovima i pod onome kako je on navikao, jer to su izbori koji su napred pripremljeni, spakovani, a opet s druge strane, kada pričam sa našim dragim gostima iz Skoplja, onda znam da vama ne moram to da objašnjavam kako to izgleda. Hvala vam. Сплотеноста во Сојузот на Србија не е вистинската слика за состојбите во опозицијата. Во ова студио ги слушнавме и ставовите на Чедомир Јовановиќ од Либерално-демократската партија. Тие се диаметрално спротивни од оние на Сојузот. Освен критиката кон актуелната власт, опозицијските блокови немаат други заеднички политики. Ti preostali deo srpske opozicije, koji se od vlasti razlikuje samo po tome što nije na vlasti. Po svim drugim pitanjima se ili slažu, kao što je to slučaj sa presudom Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, ili su čak i gori od vlasti, ako se recimo gleda njihov odnos prema referendumu u Makedoniji, prema dijalogu Beograda i Prištine i dogovoru koji nam je svima potreban. I to je ono što je poražavajuće i zato ja ne mogu da ćutim. Pa postoji nekoliko okolnosti koje utiču na ove proteste. Oni su bez ikakve perspektive, potpuno su izolovani bez neke podrške društva, pogotovo nakon ovog poslednjeg događaja u Beogradu i tog desničarskog nasilja koje nije bilo ni malo naivno. Niko nije uhapšen. Vučić je još iste večeri tražio da se puste srednjoškolci koje je policija privela.
I to je možda razlika između njega i Đilasa koji je svojevremeno tražio 10-godišnje zatvorske kazne za 16-godišnjake koje je policija privela tokom jednog protesta u Beogradu kada je on bio gradonačelnik. Ono što treba da znate jeste da su ljudi u Srbiji s pravom nezadovoljni, ali da su uzroci tog nezadovoljstva potpuno drugačiji od onih prioriteta koje u fokus stavlja deo partija koje organizuju ove proteste. Od njih nećete čuti ni jednu reč o NATO-u. Baš naprotiv, oni Vučića napadaju i optužuju ga da prikriveno vodi Srbiju u NATO pakt. Oni su protivnici Evropske unije, traže obustavu pregovora sa Evropskom unijom. Oni Vučića optužuju za izdaju zbog toga što pregovara sa kosovskim Albancima i upozoravaju ga da krši ustav i da je Kosovo deo Srbije i da će krivično odgovarati ukoliko nastavi pregovore sa kriminalcima Haradina i Mitačijem. Dakle, po čitavom nizu ključnih pitanja za naše društvo, oni su gori od Vučića. A Vučić, on treba da podigne spomenik ljudima koji su mu digli rejting za 10 poena sa onim motornim testerama sa kojim su ušli u RTS, koji su čuvali penzionisani pripadnici policije. Праксата покажа дека сценаријата кои за политички потреби ги користат одредени лидери не се остваруваат во целост, пред се поради различните општествени состојби. Споредбата помеѓу протестите во соседството и оние во земјава е малку спорна, ако се земе предвид фактот дека состојбата во Македонија ескалираше со објавувањето на така наречените бомби. Србија не е потресена од скандал со масовно прислушување и отсуствува револтот, кој овде се роди откако граѓаните изворно слушнаа како политичарите си играле со државата. Сепак, протестите во Србија стануваат се помасовни и поорганизирани. Ова се првите чекори на опозицијата, кои му задаваат сериозни проблеми на српскиот председател, но од друга страна, добре дојдени му се различните ставови на опозицијата. И покрај незадоволството на големиот број граѓани, недостатокот на единство во опозицијата, како и контролата врз дел од медиумите и врз правосудството, му обезбедуваат доволно поддршка на председателот Александар Вучиќ за и понатаму успешно да се одржува на власт.